Haleluya. Saya betul baca minggu dongsa. Lagi ada kalau malu asal siapa ani kecil mungkin saya akhir baca lagi mereka tu zaman saya ani kalau waktu mereka ada easy sih akhir akan tuh misalnya sobat baca lagi mau tu ni bilang kaya kan ini kaya tu yang nak tu nolak saya tu bilang kakak tu oh easy sih tu waktu tu memang dia baca itu dia baca ke dia suara tu kalau malu aku baca minggu dongsa asal saya mah siapa yang baca kasih dia masa dekat ayah no kaya aku pada oh bच्चे तो के इस पढ़ाते हैं ने हाय पढ़ी है तो के है ani ka fozai akan buat foyai aja be foyai itu ho kai yang ko belum ka fozo oh itu deh bच्चे lo ये ko itu deh ya babu ऐसे से lo के no te ma itu deh bच्चे na akan na ko gue so ka foza kalau malu ka to so ko de ma ko lu to ko de amo de ma bच्चे ko aku mau ke de ma to ya aku buat ini deh kamu sudah no jadi aslinya mau boleh kita bच्चे ne dah no aku mungkin bच्चे ko aku ko belum kali oh bच्चे seda to oh seda anu aku lah ka bच्चे se bच्चे merasa kasar deh kamu kan ada tu kalau kada jadi bच्चे ke kamu aku ko ada ko bisa aku ni rencana mau jadi bच्चे ni ama bच्चे aku ko mau biasa ada apa tu ko ke sema kamu sema kalau mati ho desa de sema bच्चे ne masa sekali ini sini kamu sema kira waktu kita berpuasa तो ये देखो पसा अमो के बहुत देमा इधर के जो को मदद देमा ओ से या पर के बच्चे ने आप ने तो बच्चे को अब को मन से के मोदे के ब्लॉक के हो ये हो तो के तेरे बखा खुजेमा के मोदे के हो के थी मक बातें